Dragi moji, ostalo mi je ovdje korice, sad ćemo, poklopila sam krpom, malo korice, 4 korice. Sad ćemo ovdje da stavimo jedno jaje, da izlupamo. Pošto primadone ne jedu, stavit ću običnog ulja. Tako. Običnog ulja. Malo ću da stavim jogurta, vrlo malo. Eto, malko samo jogurta da dodam. Na brzinu i jednu kocku feta sira. Kockicu feta sira. Eto. I pošto je ona neslana, soli. To je to. Eto, imamo 5 korica. Sad ćemo ovdje da stavimo ulja malo, da podmažemo ovaj plehić. Evo ovako malo da podmažemo ovaj plehić. I sad ćemo ovo da... Evo ovako malo da zamažemo korice i sad ćemo ovako da ih malo uvijemo. Tako. Uvijemo. Može malo i ovdje da se zamaže. Evo ovako. Tako. To ćemo da uvijemo i ovako ćemo da ih stavimo. Evo ovako. I sad ćemo ovako da ih ređemo u plehčić do ujutru. Ujutru ćemo da ih ispečemo za doručak. Za mene moju seku. Ovi drugi ne jedu. Oni su fini, znate. Oni ne jedu. Ali dobro, i postije i dijete razne i sve. Ajde, šta da radimo? Tako. Sve ćemo redno sada da zavijemo. Pa, može i ovako. Evo i sljedeća korica. Evo tako. Opa. Brzo, gotovo. Evo i to. Idemo sad ovako. Evo ovako. To. I sad ćemo ovo da podelimo na 2 dela. Dobro. Ne treba preterivati. Mogla sam još da dodam ili sira ili nečega, ali dobro. Malo. Sad ćemo i to da uvijemo ovako. Evo sad se vidi ovdje kako baka ređa. Evo. Ovako, tu gdje smo počeli, tu završavamo. Malo, samo 5 korica. Sad ćemo to sve da... I sad još jednu. Vidite. Da ništa se ne baca, da to sve sredimo. Svaka domaćica to zna da iskoristi ako...
koristite deco, jedite zdravu hranu, ono što vi spremite. Nemojte čekati da vam neko drugi sprema. Volite ono što radite i bit će vam sve super, prelep. Eto, bit će vam sve okej. Volim vas vaša baka Duda. Idemo male pitice. Evo, pogledajte, ovo smo sad složili. Evo, malo smo složili. I sad ćemo od gore samo malo još da sipamo ulja. Eto tako. Sipat ćemo ulja, pošto ću ja to ujutru da pečem. I pokrećemo ovako ovim najlonom koji je ostao, jel te? To je baka sve alkoholom brisala, ne sekirajte se. I stavit ćemo krpu. Evo, pogledajte samo najlon, evo ovako, i krpu jednu. I to nam je do sutra. Evo, izvadili smo iz rerne. Baš je lepa. Evo je pitica. Gotova za doručak. Za britak tanjir uz. Evo gotova pitica. Evo, ćemo da vidimo. Baka ne može da iseče jednu prostu pitu. Evo pitica. Vole ovako da im se što pre ohladi. Evo, to je to. Ljubi vas baka.